Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel saya Riza Lamora. Terima kasih. Supo-supo hati yang hancur, ingat ulunnya ke poma. Dalam hati lun dengar, teringat jasad ron ibunda. Lejulun baksa boh masa, poma katuha rentah. Oh teta semula ke anak dalam agama. Meminggu mebulan ulun tuntut ilmu besampi lun pikir kecewa di poma. Meminggu mebulan ulun tuntut ilmu besampi lun pikir kecewa di poma. Supo-supo hati yang hancur, ingat ulunnya ke poma. Dalam hati lun dengar, teringat jasad ron ibunda. Lajulun baksa boh masa, poma katuha rentah. Oh watata semula ke anak dalam agama. Langit jitup jisalop awan, lemah lam badan terujung kaki urangan malam. Lun baca Quran, lun minta ridha drona ilahi. Wahai apa serta ayah, salam penedah dari ananda hananun laki. Baju yang mewah menancit ayah benar belanja. Yang na ulun gade doa pemangun ayah. Nelaki ba Allah ulun berbahagia. Ulun tuntut ilmu besampi lun pikir kecewa di poma. Supo-supo hati yang hancur, ingat ulunnya ke poma. Dalam hati lun dengar, teringat jasad ron ibunda. Lajulun baksa boh masa, poma katuha rentah. Oh watata semula ke anak dalam agama. Meminggu mebulan ulun tuntut ilmu besampi lun pikir kecewa di poma. Meminggu mebulan ulun tuntut ilmu besampi lun pikir kecewa di poma. Supo-supo hati yang hancur, ingat ulunnya ke poma. Dalam hati lun dengar, teringat jasad ron ibunda. Langit jitup jisalop awan, lemah lam badan terujung kaki urangan malam. Lun baca Quran, lun minta ridha drona ilahi. Wahai apa serta ayah, salam penedah dari ananda hananun laki. Baju yang mewah menancit ayah benar belanja. Yang na ulun gade doa pemangun ayah. Nelaki ba Allah ulun berbahagia. Meminggu mebulan ulun tuntut ilmu
sampai lun fikir kecewa di pemah. Salim ya salam nurul wujud bil Quran Al-Islam Salim ya salam Nurul wujud bil Quran فتح العقول قبل الحصول واللواء الحق على ملكون ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين أحكم رب العالمين بشرى بالجنة والغفران أحكم رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجز إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجز إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين
صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه تنالوا هدى الرحمن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصون ولواء الحق على بالكون فتح العقول قبل الحصون ولواء الحق على